Jadi makin saya macam kita asarin lah. Saya itu sopu ni kepakun. Karena saya maksud kalimat terakhir la ilaha illallah ni kebeni pas la ilaha illallah. Pak miring mati kita Indosiar bunda jadinya. Saya maksud kalimat terakhir la ilaha illallah ni kak marina debu la ilaha illallah ni kata abu debu boleh sampai mati la ilaha illallah itu debu terakhir ni saya maksud. Jadi makin saya debu la ilaha illallah makin pokok sepuluh saya telekuk duhur yang dari debu la ilaha illallah tak ada kanda lain nika masuk ke debuan asanguh la ilaha illallah. Makanya cara nak aku ring mati biasa nang bukring apa bukring parak mati ya nika mun nelken ring mati mun la se mati nika la norok bunte nika cek telken kiya kopeng nih la ilaha illallah pas se mati norok bunte la ilaha illallah maka saya telken nika ambu aki maca aki yasin ben arok tuh jaga bae tak akan ada lain ben mun ring mati nika cek kan lain cek terkadang macam di